Malo mo la male ho e ki pe malele ya tonga ko to pe mo me mai ke mo polo kalama analyso ai ke le a voice ke fia fini. Ko e polo kalama ni foki o ko o atu ia pe fra hoko atu ia e au pe mo political reporter ai ke le a voice ai ko vilisoni to iniwa pe me tonga eiki. Ko e siu e ua e nofa e analysa ko ia o e fiafini o loaki. Ko e hana ia e uhinga tautono o fie mao ai ke whakahike tu unga sekeritari ai potunga awe o e vaanga awe ki mori ke nofo i he malo malo i ne awhio tapu moia ka i kai ko e PSC pe ko e Public Service Commission aia o ku lolotonga nofo ai i he lolotonga ni. Ko e wā whehu ia e tu unga ko ia o ku iaia e whewhalau aki wakapuna whakalota whanua tau te fito e ni ki he whewhalau aki i he waha atonga tapu wawa o hapa i pamoyongo niwa. Vilisoni malo mo e tamao ai e fiafini. Malo se tita malo e tau mau e fiafi whakoloa koin. Vilisoni koe tuunga koe ni e whakahoko ai ai polo kalama koe o e fiafini taka mata pe me i siu ulo aki ai nai talo foke lele mai ai pule a ngā pia moe nofo ai potu ngāwe waa ki moli pia mohono kau ngāwe i he malo malo koe o PSC. Ko tāla ngā i foke he whare area ane afi o ko whakato atu he pule a ngā ke whakahike e sekeritari ke nofo i he malo malo ane afio o i kai koe PSC. Koe whakawhekiki koe a me heongo tafa aki o ko loto ke tala noa mai ai koe ha ai whakawhekiki me heongo tafa aki pe ake o mai mo e wakai tau a taina a au ki he isiu koe ia. Malo pito se tita pa ukole pe foki hu whangata ngai whatapua ko se noa whaki ka e hoka te tapuro kalama. Wakai ki ngahi ki he kawenga mato aki maunga ko ni se tita po e kawen he kawenga na e mato aki nofo ai ai whamamafa ko ia o e whemea aki he whalerea tonga po e tālanga ki mua peto ki tāpuni ko ia i he aneafi kana o malolo wike ua ka whakahoka ko ia ngahi whakaha ngahi komiti ko ia whale. Ko isiu ko ia se tita ki hono ko tu foki e lao lolo tonga e tainimi ko e CEO ko prelahi ko ia po tonga ki muri ko foreign affair o ku nofo ia i he whamalu ia i he eki minister ai ko e pare mia e ko ne tonga ko ia va ki muri ka ko e fotu me ko e lao whakatonton ko lao ko ne fotu mai e pore anga ke whaihana tālangai pena whaihana tālangai i he e komit kakato ne ko le ka whafonga kakai ki tuifu ke komit kakato ka whaihana tālanga ia i pia toki o hake ko ia ki he whalea. Se tita ko isiu ko ni o ku o gai pe foki ai totonu ai purenga ke nau whao ko ia lao ko nau whao mai lao ko ni ke to'o pe me he malu ko ia me he eki minister ke to'o me he malu eki minister ke alu ia o wha malu tabe i whatahato ko ni puka ni ki ata moke ki whakama ala mai koe uhi koe tālanga koe nei hake me i he whare area o kai koe whakamalo malo he eki minister ka koe whakamalo malo me he PSC tala mai koe hai kākunga ko ia ai fo i chain of commands ko ia ke mahino aupita. Oia, ko tu whakaita ni mi se tita, ko lao ko ia ki o kaunga whapureanga, o ko ia whakamalu ia o PSC, ko e komsoni ko e kaunga whapureanga. Ai ko nau tolu ko nau whaihono recruit ko ia o kaunga awe, ko nau whaihono interview, whaihono tuwaki ko ia ngahi lakanga, pia ko nau whakamalu ko toa ki ai, ke makatuunga whoki se tita i he tunga lolo tonga ko ia tunga whapolitikale ko e whanua ai ko kau milista whoki ko la kanga whapolitikale ia ke ono whiri me ko ia e kakai e whanua pe aku nau alu pepa mo hau kana e whimau whoki e ai ha komsoni o ka ngā whapolianga ke tu mawai i whoi ke oa e whe moliriu aki se tita o hange whoki e tai mini whahumai pe e ki milista pe mene kau ngā ue ua tuia whiri mene kau ngā ue ka koe whoi makatuunga ko ia o foi unu ko ni ke whakahoko ko ia ai komsoni ke kanga whapureanga ke whai ana tolu hono tuwaki tam hono o mai ko ia o ka ngā ue Pako nofo foki ai PSC i he malu kai office e palemia ai kai ko ia ko ia o whamalu rewa e PSC i he office ko e palemia ai ia ko isi we ko fa ko tano ko ani kono foto me ko preanga se tita lao ko ni ke alu ai pre la hie po CEO me he PSC ke tutun ai ta pe ke Filipia e na fio po fa ta ko ni ai ke fa malu ke alu ai ko foi ma fai ko na he PSC o foto me preanga ko ni ke o anga ke tu i ke ne Filipia ai CEO ko ni ko ki potunga ki muri
koe whakawhakeke me ta whaki koe koe whakatu whakakaukau mai me ta whaki whaulao ai pule anga. Ko lawe i pe whoki i he tuunga ko ia e vilisoni na i kai ki na i whakawhepaki i he kau whawhong koe kakai tau te whitoi ni ki he whawhonga tonga tapolo akina. Koe ai makatuunga i whakawhekeki ko ia. Oku se tita oku e before ki ai totonu ia whakonistutone o ange he konistutone ki he pure anga koe a hope government of the day ke nau whauhanga he lao o whakatatau ki he nau whakakaukau man nau tau mua ngā koe nau tolu e to e whaingofu ange ngā ue pe koe mo e nau tau mua ngā ue. Ai ko no whau mai koe lao ko ni e se tita na whakawhepaki lahia e he tata te whitu ke whawhonga koe a tonga tapu ulaki ai i kai ke ne tui ia o ku totonu ke ai CEO po pole lahi koia foreign affairs po ngai ki muri ke alpe mi he PSC ke al ke ne afio kana ko tau ka ve kana o mai e pole anga ko fa ko ne la ko ni se tita ke fa tau pe mo ko institutone mai no pe fo ki anga ko tu ai pole ko institutone i tau fonwa se tita ka ya halao o ku fe paki mo ko institutone se tita pe ko pau ki fa longo ta ko pau ke malo e tu ko institutone he ka halao tende lava ia o to ai peten hanga o tau peten hanga ia o fa fe paki tu ko institutone ai pa tu e tani mi ko uhinga ia mo ta ka ve ko ia na ta ka ve me ke ho e ki minister pe ka we pe mo ho ki no pele ka we ki se ko karato pe fo ki se fale alea I he nau tau ka ve mai ko lao ko ni to tonu ke liliu to tonu ke pase lao ko ni he to tonu ke alu ai famal alu ai CEO ko pe la ko foreign affairs o alu ke tui na nau ko nau tau ka ve se tita o fata tau ki he kupu ko instituto ne se tita ai ko kupu tolu hiva me kupu fa no se tita ko loto pe ki lau ia tu pe he Please do. e ngofua ki he tui ke fai a ngahi talite mo ngahi pure anga muri ka kui kai ngofua ke ne fai a ngahi talite o ku fai kehe mo ngahi lao o pure angani o ku ngofua ki he tui ke ne whakanofo e ne kau whakfofonga ke ngahi pure anga o hange ko ngahi anga o ngahi pure anga ai se tita koe kupu eni o ku nau pehe hoi pure anga se tita pe mo tau pehe pe mo kau no pele a hoi no pele pe mo ni ihi he fale alea ku pehe ku nau whakakau ai o ku whakakonistu tone pe ai lao koni I hono fotu e lao koni ke whatatau ke alain pe mo konistu tone pe foi lia na nau lahi ngau aki ke alain pe ko e line tatau pe mo konistu tone kupu whanoa se tita ku pehe mai e tali e he tui e kau whafofonga pe koe kau foreign ministers I he ngahi pure anga pe aku ngofua ki te ia ke wholofola ki he whale alea aki ene tohi e ngahi mea aku kau ki pure anga pe me ngahi mea aku whina ngalo ke nau tokanga mo alea ki ai Mara se tita te ke mui me te mahal mo nau tō koe ta kau whatahe prokalama koe hoa ni Koia, ka koe ki whai konga koe na ke toki lau I mai e soni o hange ka te au koe ke hane kaunga ana ia ki he mea. Ke whakahiki koe na o e sekeritari ki malo. Ka mea koe ko whiat ka koe. Koe talo ai whakatuu ai vaapot ngā oe koe ki muri koe foreign affairs. O ku kei na e nofo pe ai kau ngā oe pa mo e kau CEO, pa mohona CEO, pa mohona sekeritari I he malo koe PSC. Are you saying koe na e whihala ki e lao talo e me ane whi. Ko hame au toki toki whaka uhinga ia he come down e ni ki ho mau whaka ke he whaka uhinga I koe ni o whai kupu I koni stutone koe na. Ai oku toki I loi hake peia I he tauni na e whihala ki ai lao, na kai ke align ai lao pe o ua pe lelelere tatau ai lao mai koni stutone I he whoi ta whaka koe na talo e ni me ane whi. E se tita koe anga whakia ai whaka uhinga ai whahunga koe pere ngau koe ke align e fo I lao ia pe tau pe whenā pāse fo I lao pe a moe ai konistu tone moe mea koku lotonga hoko koe he tainimi wha malmal fo ki he PSC ka tu pese tera ki te lau at pake mui mai pese tita pe ko ha nai ai konga o ke pehe se tita ko ha konga o ku kai ke align pe moe konistu tone he ko tu wena konistu tone e ngofua ke he tui ke ne whai anga hitalite me ngai pure anga muri o ku kai ha pala pare mai ia e tainimi
O kai kia palapale mai tani me tu ko ia ko instituto ne mo ngahi mai mo ko ne afio o ko ke ha ere pe ne afio whakahoko ngai kalite o ko ke i whakahoko pe ngai ta whako ia aia e ngo ke tu ke ne whanga talite mo ngai puranga muri ka o ko ikai ngo ke ne whai ngai talite o ko ikai ke tau pe whai kehe aia o ko ikai ke hoa mo tau mo lao ko ia o fonua aia ko ngo ke ne whai e talite o ko ikai ke hoa pa mo lao mo ko instituto ne ko fonua o ko ngofua ke tu i ke whakanofo e ne kau whafofonga ke ngai pureanga o hange ke ngai anga o ngai pureanga. Ta pese tita o ko ngofua ke tu i ke ne whakanofo e ne kau whafofonga. Ai ko lotonga whahoko ko he tai nimi. O whakatatau pe mo o ko ne unga ko ni o hange ko anga o ngai pureanga. O whakatatau ke ngai pureanga. Hange ko siaina, ko hala ko siaina, ko ha ai fonga nga o ko siaina e ate tau ko whafofonga te na wo ko fiat ko ya o whakatatau ke ngai pureanga ko ya. Ko tau ko nusila ko asleria o ko tau ka on pastor mo kau na tolu ko tau ko ya se tita o ko tu o ko kia ha exio ko ako o ko kia palo pale mai ka tau heke mai ke kupu fano ko ni sutone e tali e tu i e ka fafonga po kau foreign ministers ka fafonga ko me muri o ngahi pule anga pe ako ngofua ke te ia ke folofola ke falea a ne tohi a ngahi me ko yo kau ke pule anga pe a ngahi me o ko finangalo ke nau tokanga mo alea ki ai. Ai ko tonga whakahoko pe tanimi e se tita. Ko taimi ko whakawai koe whale alea, o ku o mai lewa ai whina ngalo i afio o i tohi. Pea ku lau e tohi ko ia i whale alea, ko e ngahi makatu unga ia, ma ngahi tau mua, e whate whito ki ai alea ko e whale alea, pe tau pehe o ku koe hange haka pasa fo lau ia, ke pure anga ke nau mui mui, a ngahi mea ko loto ko hange koe ni, na le to fora foki to nga ki ha ko e mu e a ko ko tu nga fa ekonomika ke ta to ai ka nga me ko se tita i he anga ia e ku fa ka aku e tolhiva mo fa no ko ni instituto ne o ku ka ki ai ha palo pale mai ai o fe ka aki pa mo fo i mono ave ko ni ko pa mi he malu malu e PSC ke ave ko ki he tu i ai CEO po ko la ko ni o foreign affairs. Ko ia, ka paulewa oku ianga koe koe ke u koha loe au, pa koe ke u expert i he tawhaki koe ko instituto ne pe moe lao. Ka ki heanga koe e wakai atu ki hiki koe na ai kupu i ko instituto ne koe na ke lau i mai, oku pehe au ia, oku kai ke iai hane ka kunga ana ki he te uhiki koe ni o i sekeritari, pe oku no whakaike. Koe mea koe kou whehu ia e au, i he tau ko o si na e hanga e he pure anga, na e hanga he whakatahato ko ni o whaitu to uni atu ke sekeritari ko ia, ko mahe uri uri ko sekeritari ia, pe ko CEO ai Foreign Affairs e tau ko o si. Koe CEO ia koe Foreign Affairs tau ko si. Ai koe CEO ia Foreign Affairs e tau ko si, pa na e tu uni atu whoki he whakatahato ko ni ke whakahiki mai ki palasi, ofisi ko ia palasi. Pea na i kai whoki ke hoko e ta whaako ia, pea na e tuku ai ki tu o suspended iai a mahe uri tupo niua. O ku iai nei haka kunga o e whoi isiu ko e ni, ki he whenga ririu lao ko e ni. O gana ka kunga koe haho wakai ki ai Soni? Se tita koe, kai ke whaka kono atu ko ta penga i mea ko ta peki o lunga ke te pile, pe tuku ke kakai whanua ke nau toki hanga e nau tolu ia o a whangatuku koe ha e nau whakaukau. Ka nā kuma e whanga maria tau ko si se tita ke uhanga o whakaike eke, a eke minister lao. Koe minister lao pia koe tau ko si, koe eke minister lao lolo tonga pia. Aia koe tu uni mai koe i tau ko si me whatahatoko ni, o koe ke mau ke whika koe o tu uni whatahatoko ni koe ke hiki a mahe pe me he ofisi koe o e potonga o ki muri, o hiki ki he office palasi. Kana kai ke talia e mahe i he tau ko si ia nane pehe ko ne alea pau o ku i he malu ia o e PSC. Aia puku i he komisioni koe ka ngawha pureanga. Aia se tita, o ku hangeka te au koe o ku mei whenā pasi ai fo i lao ko ni. Pea moe mea koe ne hoko koe i he tau ko si, ai tutuun mai ai whatahato ko ni. Pea nak mau me whenga maria o whatanoa ke ikpare mia, na kai ki whia maria ki he tutuuni koe ni. O makatuunga pe ia, i he kei tuu koe ia lao o e komisioni ka ngawha pureanga, o ku kei tariui ko toa pe kono recruit koe ka ngā we, o ku i he malu ia PSC. Na whatala noa e tau ko si ki he pule lahi ko ia komisioni ka ngā whapreanga, pe whoki ke sea ko ia o e poate, pe o whekau aki pe mo ka venga ko ni, hana kai ke
na fie tuku mai na o hatari I he tau ko osi kana ne whakapapau I pe o ku uai koe area pau ko a mahe o ku I he PSC ko he komison koe kanga whapureanga. Te o ate kong koe ni ke o mai ai ho whakakau pe ho analyse tau atai na whaki koe ni. Koe uhi koe kapau e pāsi e ni I he whare alea ke hiki ai sekeritari mo si o nofo I he malo koe ni o ene awhio, o whangai whakatapu, pia tapu mo ia. E vili soni, na iai whoki mo e lawe ia a tonga tapu uluaki na ne pehe. Koe hame aku hiki ai pe ai ngofo I lakanga koe ni eua. Ka aku pehe, pe alu kotoa ai poto ngā oe ki ai. O nofo he malo. Ka pau lewa e lawa eni. Koe wahe koe ia ai sekeritari pa mo CEO e fua pe to o mai me he patiseti koe ene awhio. Pe neongo e nau hiki koe ki palasi e kei to o mai pe ia pe a me he pureanga ai wahe kau ngā koe ia. Koe wahe koe kau ngā oe pe mono whapaanga koe poto ngā oe ko ni, koe pe whoke patiseti ki ai ai poto ngā oe ki muri, oku kei whakahoko kotoa pe ia pe a mei he poto ngā oe ki muri. O I he malu koe ia o e Foreign Affairs pe poto ngā oe ki muri. Pe aku kei reporti pe he e ki minister ai ene portfolio o reporti ke whare alea. Ai kei taupe he se tita koe wahe me ngai mea ko ia o ku whakahoko atu ia pe mi he taupepe ta whakoe ne kakai ka koe anga koe no whiri mai o e whiri mai he na whio ka whawhengo tali a lao koni. So koe halewa hono uhinga. Koe halewa te whitoi uhinga he koe ni ka mata ke mā ala mai u tawhatawa aki. Ka koe halewa hono uhinga I anga ho wakai wai o ku whakahokai fo I move koe ni. Why now? Se te koe ko whakakope ke se tita koe anga whoki koe tu e lau koe tu I o kune hanga o ku iai e malu koe talite mga he whonua pe aku kawai pe mono teu I o ngahi pepa teu I ngahi mea koe ni koe anga ia koe ai whakakau na koe uhinga ia o ku whema oi koe ia ke hiki ange ai sekretari koe ia o e Foreign Affairs pe ngā ke hiki ka kono whiri mai pe kono appoint mai pe mi he tui se tita ka koe pe whoki ai kai ke o ua pe foke nga tawhaaki ko whenga mai e pure anga koe a honi na whenga mai na toluia ke whakafoki ki he ene awhio ke ne whakahoko mai ai whiri ko ni ka koe liriu whakapolitikale koe o wafi hongo fulu se tita hange pe koe ko ngā hi wheme aki na hoki koe he whalelea mana tu I ne whai ai whepo tala no aki na whai ai whelongo aki pa mo kakai whonua pe na pe koe public consultations o whekau aki pa mo liriu whakapolitikale pa koe ngā he whako tu weni na tari ko ia e he tu ni ma ke whakahoko ai ngahi liriu whakapolitikale ko ni pe ko ia na tau lele mai aki talu pe me wafi hongo fulu o hawai ko ni me mua pe ia kamata me mua te ke whakahoko liriu whakapolitikale o au mai pe o au mai ke tauni ka ko ni ku mai pre anga ko ni se tita una ufa amu na tolu ia ke to'o ai sekretari koe ki muri pe koe pulelahi koe ia o Foreign Affairs ke whiri mai ia e tui. Ai a se tita koe tau ko osi foki ne whai e whakahoko ai whita whi mai no aki koe ni pena kai ke tari e mahe ke hiki ki he office palasi. Ai a pena e mahalo ke tuwai ai whatontonu ko ia pa mo PSU ke pending e ke isi ko ia ai ka ku mantu foki se tita ko ka pau e whakalau I le vaeni ai ko ta hanga ko ke kahau e whiri mai ne awhio na ia ai pule lahi ko ia ki he potonga ki muri se tita kanai pe ai uhinga na nau pe se tita he puleanga o kai pe ngai uhinga o hange ko ni ko komison ni ko ia o komisiona polisi o ku whiri mai ia he pe noro ta pe hange ko ia ko attention ale ko atita seniale whamarmalu he whalearea. Ko ngahi lakanga ke tau ataina, matua ke tau ataina mo ni setita. Ka koe o mai ko ia ki he potunga ki muri, o ko kai ko halakanga ia ke tau ataina. Ke pehe ke whahoko ne whatongia ke matua ki tau ataina me pule ko ia. Ikai, o ke lakanga ko ia, e ke whakangongo ia ki he minister, ko ha ai mape wholau, ko ha e kawenga ngau e ko ia e pule anga, e wholahi pe whakahoko ia e pule rahi ko ia Foreign Affairs. Ke he au pito pe ia, mi hene tuu ko ia, ke hangai ko komisiona polisi, ko ia attention. Ko ngai lakanga ko ia se tita matua ke whemau ke tau ataina au pito, ke oa wesia I ngahi, tau pe ke wesia he pule anga, pe wesia me tafa aki. He unga o ia ne whelawe I tonu ia ana, pa mo e whamau to tonu e se tita. I he whawhonga ko ia o e Demokalati,
aia na e whakahoko hono tukuange mai ai konga ni iho ngai mawhai e tuponi mai la a ko ia ko to i wafe hongo fulu i he fo inga unu ko ni ko ha ai wesia heni o ngā unu whakatemokarati ki he temokarati ange atonga. Se tita koe tuu whoki he tainimi, koe visione koe e ki palemia koe ko mama o atu, ke whakatemokarati ange hano whakalele koe whonua. Pe koe taliui ki he kakai, ke whakawhengai, ke mau a lele taha koe, naa moe whakatemokarati kakatoanga hano whakalele koe whonua. Koe whoilao ko ni hano whaumai koe ni, o ku toi whakafoki e mawhaia ke ne awhio, aia na e whina ngalo lelei a siaus nima ke whaki mai ke kakai, ke i he tau liriu whapolitikali, he liriu whatemu koe whenga koe ke whatemu kalatanga whanua. Se teta ko anga pia e ku wakai tau ataina pia aku. Kono whakafoki koe ni, hange se teta o ku tau toi whoki ki mui, i he tau whenga koe ke whatemu kalatanga whanua. He koe kai ke usi au se tita o koe fu mea e mau pe ko ha tau pehe ia fu tai fe mai no aki pe ko ha kepi i he whingawe aki koe ene awhio pa mo wha koe ki muri. Koe kupu tolu hiva mo whanau koe ko listu tone se tita. O ko usi o kai hane lawe ia ana e tahai ne lawe ki he CEO pukapule lahi. O ku whamatala pea ke ngai talite koe me muri pe whamatala pea ke mawhai koe e tui ki ono whiri ne kau whafofonga. Moe ngai tawhaaki ko ia o whatatau ke ngai ara ke anga ko ia ngai whonua pia ko mea ko mahina mai se tita kuputolu hiwa pia i loto kuputolu hiwa ngone tala mai ka e ke whai pe pure atui o whatatau moe ko instituto ne moe lawe whonua o kai ke ngofua ke ne whai ha mea e ke ngari ke pia mihe lau koe whonua ko tau whi ngā unu ko ni se tita i anga e whakakau tawa taina pia ako ia matuko ta analyse oin pia ko anga ko whakakau se tita o ku hange o ku tau te ki holomui ta tolu ki mui aki ha stepu i he tau whenga koe ke whakatemo kalati. Ko tau whenga whoki se tita ke tari ui ka kato a whai misini koe o nau whakalele whonuani. Pea ko ki nau tolu nau whahako kono tufa mo hono tataki koe o ngau e whonuani. Pea koe nau kaunga ki he tuku hau koe e kakai whonua ke nau tari ui ka kato ke kakai totong tuku hau se tita. Poine whakaawasi na iai whoki ai poini na o mai e whakawhawhonga tonga tapu ulu aki e se auspohiva na ne o hake i whale alea. Aina ne pehe, koe konga ni hono malo i o ene awhio ke ue whai halea atu ki ai. He koe uhi hange ke te mautolu koe pia mei moli ni o ku o whakaata he puri anga ko e ni i he fo i lao ko e ni o ka pau e tari. Te kai ke tari he, koe? Se te tau te kai ke mahino, matu whoki ko mea katoa pe pau ke alu ki he Te kai ke tari he? Ka kone whakamoni huafa ko ia se tita pe toki mahino rewa ku tali e hoko koe lao. Ka koe poine koe ia, na e o hake e he whafofonga se tita ene pehe. Koe whaungani te tau hanga ai o malui ene awhio ke oua na kau i he kao maa se tita. Koe taimi koe o ku waia hanga o fo i maa se tita. He kai ke tau tuku aki e whai whakatau. He kai ke tau tuku aki i tato e tamatiri wa. Te tau tuku aki e kao maa. Ke te tau pehepe se tita. Koe oku tau malu i na fio pe koe tau ofai i na fio ke oa pena e hataimi e leve iai pe ai hanga ai mea oku o te uri la tai i he huafa i na fio pe moe malu koe na fio se tita ko unga ko ne tuku ange ki kakai whonua ka iaha whihalaki pe tuhu ka nau tolu ko ne tuku e tai ni mis tita ka tau whai anga tuen se tita o iaha whihalaki i he kahauta whenko tali lao ko ni pe ai hanga i mea whihalaki i he whahako whatongia ko ia e si opako se tita hei kai ke tau tuku aki e tau tolu e ik palemia pe tuku aki e ik minista ko i nane whiri te tau tuku aki se tita ai wheitu ai ako si mahino tau tala noa mahino te tau tuku aki e nea whio o ka whawhengo hoka parapale mahino. Ko hui toi pe taki mini te whāwiri son, ki he fo i question ko honoa, ko e te tawawe pe e ta hui fo ki he fo i whiu ko ni honoa. Whiu i honoa, wili soni, ko e whewhalau aki whakapuna whakaloto whanua, na mahino pe... Se teta, olewa pe kau wawe pe, te uki whakaosia te konga koe ni,
Ia ko whanonga ko ia I ngai wheme ake whalerea ko ia tonga. Ai ko tau whenga whuke ni se tita ke tau turi ke koni stutone. Ko talanoa mai eni I he wheho I whe. O whakaose pene foi isi uraki, foi ka venga uraki pena te kokore wake. Ki vavepe. Ko e te ki tau vavet pe se tita, ko loto ke whamanatu ke kau whanongo me hoi ki me kakai whanua. Ahono o whai ke eke koe he whai ngongo me he APC. Tau liri whapolitikare koe he wawhengo fulu, ne tama whai ngongo nei tongani, tama whai ngongo ko Bruce Hills, na mi he APC, na le whai ke eke e tu ni maa, whikau aki pa mo liri whapolitikare. Koe mea ni koe na heo ata mai mi ai. Na eke ke ai e he whai ngongo, pena e na hakaunga, o e ia hakaunga o no tutu koe nuku alofa moe prosa koe pa mi kakai, ke whakahoko lewa liriu. Na koe tofolofola koe na whina ne tanga ikai, na e osi teu pe ia ke whakahoko, pakono tai bene ona. Koe presa koe na uongo I e au ia o nei aluhake ia, nei kai ki aluhake pe mi kakai, ka nei hau ia pe mi he ui no pele. Ai na kai ki na uloto, koe ka pape se tita, sai pe mahala ia hakai mte wanga upload ke I he tau pe siki tu, lau he kakai whanua, mana whanongai. Ai nei kai ki loto a he ui no pele, ke whakahoko ai liri whapolitikari koe wa whiongo fulu. Ka koe loto whakause e se tita e ka venga koni. Koe tari koe na whiona ne talange, na ne wholofolange o pehe. Ai ai hata utata. Ko lele taha no liri ko sutone. Ai ko mo fai ko tani o fata tau ta mo kai mi ta mo hono atakai. A fa fa ko hata I ko ya hata utanga ko na fakau ka ke lili we ko sutone ke tuha pa mo tau mo fononga ko e taimi mo mama pa lo tu se tita. Pe ko hanga fa loto lahi atu. Ta ko hanga fa loto lahi atu ke na ul fai le vai o tu. Ai se tita ko pe ko isi ko na pe ke ko ia na ha ke ko fa le ko pe o ku ha ko ni sto ne se tita I he ku whaka unga ko aku I tau wholofola ne a whio ai tama ko ai la ko nga whanua tu ni ma o ku kai ki ne o ku ne whalotola hei mea ki tau tolu ke mahino ko ni stu tone ko e tai nimi o ku whakata tau pe ia pa mo alu ko e tai mi ko le rita hena na whahoko wa whiongo flu ka ia ha taimi ko whakakau ai ha tau tangata pe mo na tolu te na whalele ko e whanua ka whakakau ai ke liliwa ko ni stu tone ke tuha mo tau mo alu e tai mi whai le vai a se tita. Kai ke, Virisoni, koe osia koe e ta taimi. I he taimi ni. Oh, okay. Koe osia e ta taimi he taimi ni. Kai ke tatoi hoko atu ke foi isi uko ia honoa, ko tui pe te tatoi heni foki I he aho whalaite. Kai ko ia? Koe a whalai te. Koe a whalaite. Kai ke he ko ngatanga I ha mo upolo kalama, analaiso pe mo Virisoni pe mo au I he whiawhini, ka whakamea pango pe ko uhi ko lahi ngahi mea ko ia ke whai kia e talanoa, pe I he tuunga ko ia o ki inau ai taimi ki he ke toi hoko atu ke whai isi ko ia honoa. Kai ke he te matoi heni pe he a whalaite, ke toi o atu ai polo kalama analaiso pe mo ke le a voisi I he ngalo e ani. Kai ke he malo apita ho mau mea mai, ka mau mea.